Ovo su moje žene došle upravo. Ćao žene. Ništa, a? O je? Ništa. Ne ovdje. Jo, veliki pozdrav svima ljudi. Došli novi video. Današnje video ćemo radimo, jel? To je ispalo nekako... kako se ono kaže? Pomuzim. Spontano snimanje videa, to sam htio reći. Inače smo išli da platimo neki račun od Amazona. Ne znam kako su rekli, nisu to jel naplatili svoje. Nisu imamo novaca na kontu. Onda smo naišli na one aparate, znate gdje imaju one loptice, one zajebancije, živa zajebancija. Očili smo na to i pucali smo jedno 10 eura, tako nešto, nemam pojma. Ti smo im dužali jednu lopticu. Dobit ću novcu. Uglavnom spucali smo nešto malo para na to, počupali smo i sad ćemo raditi unboxing toga svega. Evo, puni džepovi, gledaj. Vidi. Tako da idemo sad gore raditi unboxing. Ajmo. Ništa ne znam. Unboxing ćemo raditi kući. Osjećam se koji iz pečke trećeg rajha kada nam vijegan sef zašao, povrtiš je. Još jedna jajce. 24. Ne budeš li vratio, evo. Izvlači tada. To je jedan zarđalo. Rođe što pjeva, evo te. Zeban živ. To ti vašeš? Ja igraš još, ovaj još. Jedan. Ono je bio smiley. To sam predosjetio. Daš mene smiley jednoga. Nema više. Sad će da ima. A da mi ponesemo taj aparat kući. Faljalo pije. Evo, morat ćemo vratiti unboxing, moramo vidjeti što smo nadajemo ovdje odmah. Nemoj, idemo gore. Gdje ćemo? Gore, gdje je klupa. Može, idemo gore. Ovako ekipa. I ona na tom mjestu, tačno ovdje kraj kante. Ko šankić, pravimo, onaj vanjski šankić. Ovo pivca, lagano, mezica i ude. Evo ovako. Prvi unbox ovih loptica, jel? One su stare jedno 10-15 godina tamo minimalno. Znači ja sjećam kad sam ja još dolazio ovdje nekad ko mali, evo te, da su oni postojali tu. Tako da malo smo proradili u ključovonu, jel? Tu se radi po singerci. Sad radi pravo, nešto je već kvacno ako nije išta puklo. Šta je ovdje? Iiii, jebote! Jigavac, pičkovate! Stari. Čekaj, jebote! Ide u kurac. Ovo jeste retardirano. Krme je. Iz Pokemona ovo. Prasa, šta je to? Idemo druga. Ova žuta, čekaj. A, žuta je smiley, bac ga tu. Bac tu, to zmaja. Eto. Žuta je smiley i to... Dolistio. Krezavi.
To je neki krezovi, vidi ga. To ću dati manje. Evo ga, odmah pokoj. Hvala. Ovo ćemo ovdje staviti. Moraš platiti za snimanje. Normalno. Idemo sljedeće. A, ovo su one loptice. Aha, što sam ti dužan. Pazio neku večer mi idemo. Sinoć. Sinoć, jel? Kupimo mi lopticu i tada me da se igra, ja eks igrao. Pukne loptica, na kraju je nabio nogom kad nije čekućo plakat. Zato evo sad ja poklanjam lopticu, vidi. Daj to, nemoj više, da ja ću pokazati ljudi, evo vidite ljudi ovako. On je nesigura, opet će otlići lopticu. A evo još jedne, evo, po nema veza kodi. Ne. Imamo mi tu. Vidi, o evo te. Gledaj. Evo te, zvijezda. Dobro je. Kad me ne ubi, evo. I ovo sad je ovako. Da, onako kako se radi u sinoć. Kako? Da. Sad ćemo građana. Jebote. Vidi rupe kako pumpar se pukao, jebote. Vidi, ja možeš naći. Evo rupe tu gor, vidi. Evo vidi se. Ovo je gor. Vidi, probaj naći. Jebote u packama, Jebote, sad je ovaj snijeg, em što je on ladan, em što je on tvrd. To je to živo. Zamisli da si ginekolog. Kak si ovo srećio. Evo. E sad očuva, ima sreći da siđem, to je već. A ja ću pomoći ovako. Hvala. Dobre. Bilo sam mi pomoći. Ajmo dalje. Idemo dalje. Lopticu ćemo ostaviti ovako za zajebanci. Ima. Lijevi ili desni džep? Lijevi. Evo. Opa! Ova velika jaja, ona donese puno neki zajebancije. Ovo je neki... Čekaj da vidim. Jebote, neke noge, šta je ovo? Koliko je ovo bizarno, jebote. Idi u kurac, stari. Vidi koliko je to odvratno. Isto iz Foresta, jebote. Jebote, i s ovim se djeca igraju. Daj u pičku, nema. Ovo nije humano, jebo. U mene već plaši, jebo. Šta ako ovo neko posao navodni, jebo. Čuj, namjero sad ja sebe. Jebote, vidi u pičku, kako je zeleno, stari. Kako nije digao je? Vidi ovo, jebote, zvijezda. Ništa. A Luli? Luli. Našao sam, ne? Se našao? Ne, već sam našao tebe. Luli je nestao ljudi. Znaju oni Lulije. Znam da, eto lopci još jedne. Evo još jedne lovce, sad ćemo nabiti u glavu se. Nemoj nabij onu. Gdje sam život? Ništa, ovo je bila još jedna lovca, evi ga, ovo malo smo. Ali mi tu imamo još dva. Ja, sutra ćemo, kako se zove, okrenuti na malo aparat da ga izvučamo. Da ne dobijamo isto. Vrn ga jebu. Evo ga. I ovo je još jedna lovca, ajde u kurac. Ne moraš ti otvarati. Vidite. Evo lopca za QAV jebote. Kaže, odakle zove lopcu koji iz Austrije, evo, znaš. I ovo je još jedna lopca, jebote. Ladna lopca, jel? Jebote, jebote. A sinoć smo se patili od ovom lopcu. Ja, sinoć smo baš htjeli lopticu. Sinoć ganjamo lopcu, nigdje lopci. I sad pazimo sve lopce, jebujem ti sad lopticu. Drži! Evo je, vidi. Oooo, duo. Ništa, to bi bilo to moja ekipa. Što se tiče ovog videa, sad na kraju, evo ovako sve da vam pokažemo. Imamo
loptica. Ovdje komada 3, 4, kod njega 5. Onoga ljigavog stvora. Ovog ovdje, ovoga prašumoga. Pa što si ti to stavio unutra tako? Evo nogu! Evo nogu! Večeras kad budeš spavao, ja stavim noga pored tebe. Jebim ti! Sam... To staviš na ključeve. Ja bi umro, kako bi... Vidiš, gdje ti to sam vidi koliko je to bizarno napravljeno, vidi. Jel to normalno? Što to? Su bolesnici napravili, evo. Ti su nokti isječeni. Što ću biti? Ređao rođu. Eto, to je bilo to ekipa. Što se tiče ovog videa, ježi u pičku moja. Izvinite. To je bilo što se tiče ovog videa. Do sljedećeg nekog spontanog videa, lijepo za svima i čao.